مرحبا بكم قناة مغربية لتعليم الدارجة المغربية. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenidos todos en mi canal. Welcome to my channel. يبغى يتعلم اللهجة المغربية على بركة الله. نبداو بدرس جديد اليوم. وما تنساوش n'oubliez pas de faire subscribe sur ma chaîne. متنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. درس اليوم سهل. La leçon d'aujourd'hui est facile. Elle est comment parler de la météo en arabe marocain. كيفاش نهضروا على الجو بالدارجة المغربية. On commence par les phrases en français, ensuite on fait la traduction en darija. On commence. Il fait chaud aujourd'hui. Ça veut dire en darija سخون الحال اليوم. Autre façon, كاين الصهد اليوم. Il fait chaud aujourd'hui. سخون الحال اليوم. كاين الصهد اليوم. Il fait froid aujourd'hui. بارد الحال اليوم. Autre façon, كاين البرد اليوم. بارد الحال اليوم. كاين البرد اليوم. زوين الجو اليوم. Il fait beau aujourd'hui. Ça veut dire زوين الجو اليوم. Il ne fait pas aujourd'hui. Il ne fait pas beau aujourd'hui. Ça veut dire خايب الجو اليوم. زوين c'est le contraire de خايب. خايب c'est le contraire de زوين. On dit il fait beau, ça veut dire زوين. Il ne fait pas beau, ça veut dire خايب. Il fait beau aujourd'hui. زوين الجو اليوم. Il ne fait pas beau aujourd'hui. خايب الجو اليوم. Il pleut. كاين الشتا. أو كاين الشتا. Il neige. كاين الثلج. Il neige ça veut dire كاين الثلج. neige ça veut dire الثلج. الشتا خايط من السما. Il pleut des courbes. Il pleut des courbes ça veut dire الشتا خايط من السما. Je n'ai pas de parapluie. ما عنديش مظلة. Parapluie en darija ça veut dire مظلة. Je n'ai pas de parapluie. ما عنديش مظلة. Il a beaucoup plu ce matin. صبت شتا بزاف هاد الصباح. Il a beaucoup plu ce matin. صبت شتا بزاف هاد الصباح. Il ne pleuvra peut-être pas demain. محال واش تكون شتا غدا. محال واش تكون شتا غدا ça veut dire il ne pleuvra peut-être pas demain. On commence. سخون الحال اليوم. كاين الصهد اليوم. بارد الحال اليوم. كاين البرد اليوم. زوين الجو اليوم. خايب الجو اليوم. كاين الشتا. كاين الثلج. الشتا خايط من السما. ما عنديش مظلة. صبت شتا بزاف هاد الصباح. محال واش تكون شتا غدا. On répète. سخون الحال. كاين الصهد. بارد الحال. كاين البرد. زوين الجو. خايب الجو. كاين الشتا. كاين الثلج. الشتا خايط من السما. ما عنديش مظلة. صبت شتا بزاف هاد الصباح. محال واش تكون شتا غدا. C'est très bien. Il fait chaud aujourd'hui. سخون الحال اليوم. Il fait chaud aujourd'hui. كاين الصهد اليوم. كاين البرد اليوم. محال واش الشتا تكون غدا. وبسلامة. شاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. وشكرا. On se verra demain. Au revoir.